Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Telefonum abi Allahu Ekber. Hayratga ko'rsin. Şehadu en la ilahe illallah. Şehadu Muhammed Resulullah. Qilish kerak, niyat. Ey Allah. Ey Alloh. Subhanallah. Yaxshi niyatlarni yetkazing. Allohimizga yeting. Allah. Alhamdulillah. Qur'on tilyapmiz. Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ağayla taşır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Rabbim, fayzu bereke ver. Allah. Osmonga Yurtimizga tez bu. tinchlik ber Allah. Hali solli. Farzandlarimizga zikr zakovat, sabr toqat ber ya Shunaqangi Rabbim. qara. Allahu Ekber. Bo'l. Yo'llarini ravon qil. Yurtimizga fayz baraka. Ya Allah. Fayzu bereke Muhammed ver. sallallohu alayhi vasallam ummat qilgan Allah. Ko'chmas mulk ber niyatga Ya Allah. muhtaramga. İşlerimizga ya Allah. Ayolum tanrı sağ ol ya Allah. Rabbini verdi, şifasını ver Allah'ım. Beradi. Allah'ım. Ya Rabbil alemin. Subhanallahi, elhamdülillahi, Allahu ekber. İşler Suralar var bir. ya. Bereketini yağdır, gaybini etmez Allah. Bereketini yağdır. Farzandlarimizning imonini barkamol qil ya Rabbim. Ey Allah'ım. Onamizga uzoq umr ber. Kasallarga Ey davo ber ya Allah'ım. Rabbim. Allahu Ekber. Yo'talib yo'qotdi. Allahu Ekber. Şahada la ilahe. Jigarlarimni, Tanrı sağ ol. dardlarimga davo ber ya Allah'ım. Rabbim. Kasblarimizga fayzu baraka ber ya Rabbim. Allahu Ekber. Qara farishtalarni g'ayrat ko'ryapsanmi? G'ayrat ko'ryapti. Ilohim Sancar yo'g'il. malikani ukasi bo'lmish Sanjarga o'g'il farzand ber ya Rabbim. Sog' salomat, Osmonga, tepaga, sog' salomat turmuchalik butun o'g'il ber ya Rabbim Sanjarga. Allahu Ekber. farishta.